İslamsız hürmetli Engin Akış, hürmetli Prezident, hürmetli rayondaşlar, yetekçiler. Benim özümün çıkışında bu yılda, ағымдағы yıldagi subsidiyalar milyon ibaret, ham narsalarga bizga umid etirgan, shular bo'yicha silab ketirmin. Bizning endi 18 sentyabrda naslatlar bo'yicha 1492 degan постановление chiqarildi. Davlat правительство Российской Федерации tarafından bu постановление narsa bilan ibaratsin. Har bir belgilasi subsidiyamda konkursный отбор негізінде берілді. Mesela 200 kişi zayavilat ете, 200 kişinin yüzünü sayılып алалар, ешол yüzüne ғана алынасы субсидия берілді. Қалған yüzі конкурстан өтмө себепті деп, бал жия алма себепті деп түшіп қалады. Біздің bütün kişi müracaat ettiler, hocalıklarga söz bara olmasın, bakalar, mini fermalar olmasın, kişi müracaat etkenke bütün kişiye de biri getirişalar. Endi akça yüzme sebeple, ham başka sebepler boyunca naşı şunday pastanarını çağırdılar, Euro pastanarını bu soylap alınıp aralgan. Bunlar çıkıp, bizge hazır yazgı kırışları gelip gitti, yazgı kırışlarına Prezident Rüstem Nurgaliyev bu pastanarını baka peşine biriktirmeyi to'xtatib turdi. Ularni boshda 1-aprelga qadar to'xtatgan edi. 1-aprelga qadar alınması belgilasi akçalarını elektrik berilgan, shu tartibda berilgan degan. Onlarning yetishmao sababli tag'in uzaytirdilar. 1-iyunga qadar bu yil qolasi subsidiyalarni elektrga tartib negizida berilib turgan ko'zda turadi. Bizga alınması subsidiyalarga kelganda, birinchisi naslatda ko'rasiz. Biz endi aşlama toplanan birler şimdi 20 aylarına qarab 40 kilogram destiler вещества, bunu barınızda biləsiniz. Bizim oyununda hocalıklar işlep gelirler. Köpkene hocalıklar işlep tuturup, 40 tıvağa tuturup dokumentlerini tapşırdı. Bunda biz farazlı bizimle 40 milyon şaması akşa rayona katlatırlarız diye. Belki akşa tuval, 40 milyon akşa sistemi aşılanan biz 10 kilogram şahidimiz var. 12 kilogram. 12 kilogram tasiri tüküşünde sistemi rayonda aşılama degen söz. 85 kilogram degenim sürekli rayon boyunca bir akşağı görevleyin. Bunun boyunca da böyle değil. Şu ayında üstep tağım rastvorun uzunlar boyunca, bunu da indi kavatma bulsun, bir de gayetsin, tülemlerinde tablitse kurrası, her bir hocalıkta barlığı köpme, isonlu bağana rastvorun uzun düzeylen şırakta, ama topşırgan şırakta köpme üsteme akşa kaytarırlar. Rayon boyunca o bizim 11 milyondan arttı. Öyle belki sunat olun. 40'a 11'nin koşkaşı 51 olar mı? Olar mı? Evet. Olda kısa. İminde bizden основной субсидия bizden süt veren böyle federalный властlardan federalный subsidiya veterinde federalный akçaları endi o yanvarda okunamen etkenim reyestrlarını yanvar ayı bitti, reyestrlarını topşırıldı deyip, mine slaytda kurasına şişme, Ligiz, Taşkınlık, Nurbayan hocalıkları bu reyestrlarını topşırdı süt kayalar ayınıkın. Hazır indi fevral bitti, bu 1 Mart hazır fevral için reyestrlarını jiyam. Reyestrlar jiyip kulemin çıkarıp akşa summusun bulgaç bizden stavka bilinene biz indi orta kalıp otura almayız. Hocalık yetekçilerini sorar edim. 1-2 gün içinde bu yanvar hem fevral'ın süt satılgan kulemin dokumentlarını, naklatmayları bilen birge tapşırığını uyuştuğunu sorar edim. Bundan tış, bunun üstüne bitindeli Prezident Rüstem Nurgaliyev'de üstte bakşa bilayeli köpmedir kulemini. Bunun boyunca silaşular var. Respublika büdjetinden kilas akşa turunda Prezident'e hat yazılgan. Fakat mindiler olsa karar решение принимать etilmegen. Fakat bu вопрос açık. Aldaksı. 40 kilogram boyunca indi bana kimler dokument tapşırdı. Slaytda görəz şişme, Ligiz, Nurbayan, agrofirma aklanış, enek, taşkın, nur hocalıkları dokumentlerini tapşırdılar. Bugün çapırsalar, aşılamağa üstüne akşa veremizlik binaların dokumentlarıyla bugün barıp tapşırıp qaytalar. Kalgan hocalıklar jiyi bitirgenler, qaytı bitmegen, ili dokumentlerini tapşırmağanlar, bunda da hocalık yetekçileri özünüzge kontrol alıp, bunda işler bitiresi sizden sorarın işler bitireni. Тоже sözü vermezke, bugün irtaya yapılsalar, dokumentler benim üstelde yatsınlar. Aldaksı.
Несвязанный поддержка дейбиз. Бүтүндө жылда биздин гос талаптарына турган туура келген майдандарга шешилген семинарларга карата өлүшчө субсидия берилет. Ул быйыл гектарга 400 сом фаразлана. Кимдерде индирект мына таблицада биздин предварительный расчетлар бар. Мына энди башта эң биринчи Россельхозцентрда кабыргасы документтарын текшергенден соң бул энди итогунда ушул таблицалар иштеп бизге берет. Анын сандарына негизинен биз энди субсидия акчаларын көлөмүн бөлөбүз. Мунун боюнча да кимдердендир мына бар кукуруз семиналары. Алар район нервындымы, не район нервындымы, мына шу договорлар негизинде, кайткан документтар негизинде бул мына ушундай сводный таблица бизге иштеп берет. Мында да кечиктермескей кукуруз семиналарын алып өтүрүп, жетмеген майдандарга документтарын тууландырып бизге тапшырсабыз дейт. Лиявка менен сүйлөшүп, мына бундай таблицада эндидир жетмегенликтер бар. Агрофирма аттанышыныкы көп квадранда көрүнүп турат. Энектеке бар, по-моему, вопрослар. Ну, карап чыгыда керек энди семинарлар боюнча да. Алдагысы. Шимбе күнү ВКСта совещание болду. Совещаниеда энди замминистр Динар Алишанда чыгыш жасады. Ол биздин бик критика электи президент тарафынан. Сүттүн рентабельности турунда сөз барды. Бизде энди мына бизге задание кошто. Кимден нече иштедик соң, жылда нече битирдик. Итоговой таблица аны кожалыклар отчет берет. 4-5 кожалык жылдык отчетларын бермедилер, но эми биз предварительныйлардын сонундары боюнча ошол таблица иштедик. И мына ушундай картина чыкты. Биринчи орунда агрофирма шишма кожалыгыбыздын рентабелдик 43-тен артык. Энди өзүңүздүн таблицадан көрөсүз. Ортача энди ол 20-ден республикана 20% сөз бара. Но жылдык отчеттар берилмеди. Әлі біз өзіміздің предварительный итоктарын ошентип иштеп сиздин таблицада мындай чагылдырууга тырыштык. Шишманы кыдырышпайсың? Саннары бүтүн нелерди кирип өткөн, затыратылар отуруп өткөн. 53 миллион акча кирген, 35 миллион, мына анда 36 миллион анын үз кыйматы сүтүнүн, бүтүнөсү 16 миллион акча кирген.